Žene danas pokreću raznovrsne poslove, od zanatskih i uslužnih delatnosti preko poljoprivrede pa sve do modernih digitalnih biznisa. Ipak put do uspjeha nije lak, naročito u manjim sredinama gdje su tržište i prilike ograničeni. Pokretanje sopstvenog biznisa nosi sa sobom veliku neizvesnost, od pronalaska klijenata i obezbeđivanja početnog kapitala do izgradnje poverenja i stabilnosti. Uprkos izazovima, upornost, rad i vizija često donose uspjeh, a upravo takvi primjeri mogu biti podstrek i inspiracija drugima. Dušica Bugarčić, vlasnica je salona lepote u Lučanima i već nekoliko godina predano se bavi ovim poslom, iako je početak nije bio ni malo lak. Moj preduzetnički put kreće iz želje da radim ono što volim. Nisam više mogla da radim neki posao koji me ne ispunjava. To je bila prvo trgovina i to nije onaj moj put koji sam ja zamislila. Ovaj posao mi je nekako, ta beauty industrija mi je pružila prostor za kreativnosti i inovacijama, gdje mogu da ulepšam žene, da im ulijem samopouzdanje, da se one lepše osjećaju kada odu iz mog salona, kada im ja pružim uslugu, a isto tako i kroz moje edukacije one su stekle i svoje biznise. Tako da to je vrlo nekako moja motivacija za radom. Ti moji počeci nisu bili uopšte laki. Ja sam počela iz male sobe sa puno snova, malo resursa, ali ta želja i ta strast za tim poslom je preovladala sve te prepreke i sve te negde izazove. Izazova ima dosta, bar na tim počecima dosta je bilo toga gdje treba rešiti, gdje treba negdje pametno odraditi, odreagovati i najviše, mislim, izdvojit ću 3 možda ključna izazova sa kojima sam se ja susretala. To su predrasude koje vladaju pogotovo u malim mestima, predrasude kako žene vode biznis, jer nekako duboko je ukorenjeno u društvene norme da žene nisu biznis osobe, da je to nekako predodređeno za muškarce, pa shodno tome negdje žene se okarakterišu na taj način i u tom smeru da donose manje odluka, da nekako imaju mekši pristup u odnosu na muškarce, da su manje kompetentne za mnoge stvari, pogotovo u delatnostima u kojima muškarci vladaju, a to je financije, inženjering, tehnologija. Tako da to sve negdje utiče, ne samo na spoljašnjost, nego i na unutrašnjost žene, gdje ona je obeshrabrena da krene bilo šta svoje. To samopouzdanje im nije na nekom nivou koje bi ih poguralo da počnu nešto svoje da rade. Druga stvar je vrlo bitna i taj izazov sa kojima se mnoge žene susreću je upravo ta podrška, što porodice i što okoline. Pogotovo u malim mestima to je nekako više u smeru sabotaže, zavidnosti nego u smeru podrške. Vrlo je bitna ta podrška, prvenstveno porodice, jer ako nema neko da vam gura leđa, teško možda možete sami da se izborite, teško možete sami da preduzmete neki korak, a da neko ne veruje u vas. Ja sam imala sreću što je moj pokretač moj muž bio i da nije bilo njega možda nisam sigurna da li bih imala toliko petlje i toliko vere u sebe da počnem ovo da radim, jer ipak je ovo veliki rizik. Ja sam tada imala stalan posao koji mene nije ispunjavao, ali bio je stalan i stalni su mesečni prihodi bili. Tako da, ne znam, razmislila bih da li bih krenula. Ipak sa 2 dece upuštati se u neki tako veliki rizik gdje radite nešto, a niste sigurni da ćete išta zaraditi. A trebaju da se plate računi i treba da se kupi sve što je potrebno. Tako da, uz pomoć muža koji mi je baš bio vetar u leđa, koji je bio prekretnica u smislu kreni, to više nije za tebe, taj posao kojim se baviš, kreni, pokušaj pa šta bude biće. I jeste tako, jer ipak
tada sam ja već imala 30 plus godina i kada je idealno vrijeme za pokretanje nečega, baš to, mada nikad nije kasno, mislim ne treba uopšte da se vodimo time, imam 50 i plus godina pa kasno je kada ću ja biti uspješan. Pa nema veze i sa 65 i opet ćeš imati 65, samo ćeš biti neuspješan ili uspješan. Tako da sam ja preuzela taj rizik. Razmišljala sam, Bože, ako ostavim to za malo kasnije, možda će mi početi da mi drhte ruke, pa koga ću šminkati. Tako da, eto, krenula sam tada, imala sam podršku muža i to je veoma, veoma bitno. Sa druge strane, dosta žene sabotira i baš taj, da kažem, izazov ako nemaju podršku porodice ili ako imaju negdje osudu okoline, u smislu pa nije to za tebe, pa ovdje ti je sigurnije, imaš već stalan posao, šta sad izmišljaš, gdje sad krećeš, velika su ulaganja i sve to, tako da, to je veliki izazov. A sa druge strane i ta financijska stabilnost ili nestabilnost, u smislu da kada počinjemo neki biznis, samo pokretanje biznisa iziskuje dosta novca. U tom startu dosta nam novca treba, tako da to zna da bude onako baš opterećujuće za ženu ako nema podršku porodice da joj pomogne. Tako da su to negdje izazovi sa kojima sam se ja susretala donekle u nekim momentima. Da, nisam imala novca na početku i da, radila sam u sobi i krenula sam iz sobi. Uopšte to nije bio lagan moj početak, pogotovo jer živim u stanu i nemam neku slobodnu sobu koja ne koristi se ni za šta, pa jel te, ajde da stavimo tu sto i da tu šminkamo, tako da je tu bilo dosta nekih poteškoća i pritom sam jedno vrijeme radila paralelno još na jednom poslu koji sam tada već radila i bila na njemu, tako da 2 posla odjednom nije baš bilo lako. Ali negdje uspješni ljudi nisu ni pametniji od nas, nisu ni sposobniji od nas. Razlika između uspješnih i neuspješnih je u tome što uspješni ljudi ne razmišljaju da li nešto mogu, da li je nešto moguće ostvariti. Oni traže načina da to ostvare i to stvarno treba da bude pokretač svima, da razmišljaju kao uspješni ljudi, da razmišljaju u smjeru da uspjeću, mogu ja to, ne obaziri se na okolinu što možda neka tvoja komšinica ili neka tvoja rođaka nije uspjela u tome, ali ne gaziš ti njenim stopama ili ona tvojim. Tako da moramo da guramo napred, ali da bi gurali napred opet postoji ta neka začkoljica, odnosno ta neka osobina koja te gura, a to je želja. Jer ako nemamo želju za nečim i ako nešto ne volimo da radimo, to neće biti tako uspješno. Pre 10 godina kada sam počinjala radim, dosta je tu bilo izazova i prepreka, ali svaki taj izazov, svaka ta prepreka na koju sam naišla je mene u stvari oblikovala u ovo što sam danas. Tako da sve je to vredilo i svaki taj izazov nosi neku zlatnu medalju. I svaka ta prepreka mi je u stvari pokazala da ja mogu da guram dalje i da može sve da se prevaziđe i nesvjesno i kroz ovaj posao i kroz sve to na šta naiđe čovek, u stvari on postaje jači za privatan život. Jer to što se nauči na poslu baš kreira lepo čoveka i nauči ga kako da vlada sa nekim i privatnim poteškoćama. Treba verovati u sebe. Ja sam prošle godine osvojila prvo mjesto na takmičenju za trajnu šminku puder obrva i da nisam verovala ne bih ni otišla, a verovala sam da mogu i da se izborim i sa velikom grupom žena i ljudi koji se bave sa tim možda i duže od mene i koje imaju veće mogućnosti nego što ja imam u manjem mjestu, ali nije mi to bila prepreka i nije mi to bilo negde teškoća da ja preuzmem taj korak. Tako da treba preuzeti korak i ne treba čekati savršen trenutak ni za šta, jer on ne postoji. Treba se okružiti
pametnim ljudima, treba se okružiti uspješnim ljudima jer iz njihovih možda i grešaka možemo svašta da naučimo, iz njihovih uspješnih priča možemo da naučimo. Treba non stop ulagati u svoje znanje i u svoje pružanje usluga, odnosno u svoje tehnike rada i treba verovati u sebe. Jer ko će ako nećeš ti u sebe verovati? Pokretanje posla bilo koje vrste daleko je teže ženskom polu, zahvaljujući već uvreženom mišljenju da su one manje sposobne. Teže jeste, pogotovo u manjim sredinama, pogotovo u sredinama koji su još u tom patrijarhalnom modu, da jeste teže. Da, zato što su i naši očevi i naši muževi donekle u tom modu, tako da on treba da zarađuje. On treba da bude viši od žene. On treba da bude sposobniji od žene. Ali, srećom, ne treba da generalizujemo, nisu svi isti. I opet je to negde i do nas žena, kako se postavimo i koliko vredimo, koliko pokazujemo svoju vrednost. Jer da, ta situacija koja nas obeshrabljuje i poništava našu i kreativnost i naš potencijal. Jer ako tebe neko ubedi, po znacima navoda, da to nije za tebe, to uništava tvoj potencijal i to nisi ti. Tako da može samo da se desi da cijel život radiš nešto što ne voliš. Nije ni jedan jedini moment postojao kada sam ja razmišljala o odustanku. Ne, nije. Sad, možda to je proisteklo iz toga što mi se prethodni poslovi nisu dopadali. Što u prethodnim poslovima nije bilo 1% dušice. I možda je to razlog. Nije da mi je bilo sjajno, nije uopšte. Kada sam počela da radim, obzirom da sam počela da se bavim šminkanjem kao samouka osoba, nisam išla na obuke, a nisam išla na obuke zato što prvenstveno sam znala da šminkam, osjetila sam taj talent da mogu, osjetila sam da mogu da baratam sa četkicom, također sam i slikala, pa negdje ta vrsta umetnosti, slikarstvo i šminkanje je usko povezano i znala sam da ja to mogu. Šta me je jedino možda malo izazvalo dvoumljenje, da li sam izabrala pravu delatnost u momentu baš ta financijska nesigurnost, nestabilnost, jer iz nedostataka financija ja nisam mogla da priuštim sebi neku edukaciju, neko usavršavanje, nešto, neku obuku gdje bi neko ko više zna od mene i ko već se bavi time duži niz godina, mogao da mi kaže to je za tebe ili to nije za tebe. To mi je falilo, da. I postoje taj moment i kada sam plakala, kada sam bila veoma tužna što nisam sebi mogla da priuštim obuku i što nisam mogla da učim od majstora. Da. Sada iz tog razloga, ja znajući kako se sada mlade žene osjećaju tako nemoćno kao što sam se ja osjećala pre 10 godina, ja upravo ovih dana održavam obuku devojci koja je mala dušica u svojim počecima i održavam joj obuku besplatno, odnosno srcem. Želim da joj pomognem jer u tim momentima kada je to meni trebalo nije mi niko pomogao. Ne kažem da neko ne bi hteo, nego prosto nije se namestilo. I generalno ja vodim svoj posao srcem, vodim dušom i onako sam, mislim, ne može ne da čoveka kakav je, kakva mu je srž, da ga promene neke okolnosti, takav si kakav si, kako si rođen, kako si odgajan. Ja nekako to ne mogu da doživim nikako na nekom poslovnom i nekom uzvišenom, velikom, visokom nivou, jer sam ja obična žena, obična dušica, tako da i tako se ponašam i prema klijentima, i tako prema kolegama, i tako prema učenicima i budućim kolegama, tako da i upravo zbog toga imam te, da kažem, akcije po znacima navoda, ali te male pomoći koje će im biti onako u startu veoma bitne, jer prosto znam kako mi je bilo. Uspjeh u bilo kom poslu ne zavisi samo od vještine i znanja, već i od ljubavi prema onome što radite. Kada posao radite sa strašću, svaki detalj postaje važan, od kvaliteta usluge do načina na koji komunicirate sa klijentima. Posvećenost gradi poverenje, a zadovoljni klijenti postaju najbolja preporuka.
ovdje kada dođu u moj prostor, prvo i osnovno kada dođu, sad ne znam kako se ti osjećaš, kažu da je baš prijatno. Verovatno ta prijatnost dolazi od onoga ko je u tom prostoru, odnosno od mene, tako da im je najviše prijatno i ne osjećaju se ugroženo u smislu da njihova reč ne vredi i da njihova želja ne vredi. Ne osjećaju se nisko, da ja neko kao što znam, ne osoba koja zna, koja ima tu delatnost u rukama, da im po znacima navoda solim pamet. Tako da se osjećaju prijatno, osjećaju se kao da su došli kod drugarice, kod sestre i da, imam puno zakazanih termina. Valjalo bi malo i odmoriti. Ali mogu da ti kažem da korona me je dosta naučila. Ja svima kažem onako koliko je korona bila stresna i koliko je bila prestrašna. Mislim da smo svi dobro izvukli pouke i baš iz tog perioda kada je ona vladala, kada nismo radili, jer onda sam u stvari skontala da ja uopšte ne moram toliko da radim, da ne moram da se lomim toliko, da ne moram da uništavam svoje zdravlje toliko radeći, jer bez obzira koliko radila ili ne radila, ja isto živim. Baš ta skromnost i ta srž moja je takva, ja ne mogu biti ni ovakva, ne menjam se. Tako da sam malo suzila posao u smislu da sam malo napravila i sebi prostora, kreativnog prostora i napravila vreme i za svakog klijenta više nego što ga je ranije imao. Preduzetništvo ženama donosi ne samo finansijsku slobodu, već i priliku da same oblikuju svoju budućnost. Kroz sopstveni biznis one stiču samostalnost, prilagođavaju profesionalne ambicije ličnim prioritetima i jačaju svoju ulogu u društvu. Iako put do uspjeha nije jednostavan, upornost, znanje i posvećenost ključni su za izgradnju stabilne budućnosti i stvaranje pozitivnog uticaja u zajednici. Preduzetništvo u stvari i ženama daje tu finansijsku slobodu. I baš ta financijska sloboda je razlog i što sam ja počela da radim ovaj posao, jer na taj način mogu da kreiram posao kako ja hoću, da odredim pravila kako ja hoću i da se razvijam u smeru u kom ja hoću, što na drugim poslovima to nisam mogla. I upravo ta financijska stabilnost koju sam stekla, ali kroz godine rada, da me pogrešno ne razumeju početnici, nije lak početak i sigurno nekoliko mjeseci, godinu i po treba da prođe vreme da ti stekneš samopouzdanje u sebe, a čim imaš samopouzdanja ti nesvjesno i pružaš poverenje klijentima i na osnovu toga oni dolaze kod tebe, odnosno na taj način ti zarađuješ, odnosno stičeš financijsku tu stabilnost. Baš iz tog razloga ja učim zato što mogu sebi da odredim plan i program i što se tiče posla i što se tiče usavršavanja i znanja, tako da danas sam zadovoljna da mogu sebi to da priuštim i sa tim ja rastem. I veoma je bitno da žene koje kreću u ovaj posao, bilo koji, da li je to beauty industrija, nevezano, bilo šta na čijem si ti vrhu, ta baš financijska nezavisnost ti daje mnogo prostora, mnogo slobode da kreiraš život kakav ti hoćeš i da kreiraš posao kakav ti hoćeš, tako da to su baš veliki benefiti. Zato kažem ženama samo naprijed, gurajte i radite ono što volite, to je najbitnije. Na samom početku svaka pomoć je dobro došla, pa i Dušici značila subvencija koju je tada dobila za pokretanje sopstvenog biznisa. Da, ja sam dobila subvenciju za pokretanje sopstvenog biznisa i ja sad ne mogu da ti kažem koliko je to tačno iznosilo, ali to je bilo taman onoliko dovoljno da ja krenem. Da, i to je super što je tada postojalo, ja sad ne znam kakve su sada okolnosti i kakve sada pogodnosti dobijaju preduzetnici, ali je baš značilo. Ta subvencija za pokretanje biznisa je bila odlična, jer u suštini u početku svima nam je teško zato što ne možemo da odvojimo toliko novca, zato što
što nismo spremni da odvojimo toliko novca. Nismo ga zaradili na prethodnim poslovima da bi imali toliko novca, tako da to mi je baš značilo. Baš mi je značilo i znam da sam u tim svojim počecima, u tim prvim godinama i sugerisala kolegama koji počinju da rade da se raspitaju svojim opštinama da li imaju te pogodnosti. Da, baš je značilo. Treba dosta, pogotovo kada je šminkerski posao u pitanju. Dosta tu proizvoda treba, dosta tu materijala i alata treba. I kada mi dolaze devojke na edukaciju, nije samo stvar platiti edukaciju. Mnogo vas posle toga čeka obaveza. I ako nema te želje i te vere u sebe, teško možete da uspijete, a da vam propadne neki deo novca. Što ste uložile u edukaciju ili što ste dosta novca uložile u proizvode, ali stvarno dosta. Ja neću sad da sa nekim ciframa se razmećem, ali stvarno dosta treba. Možete da pogledate i u parfimerijama koliko košta samo jedan puder, pa da vam bude jasno, a ne možete da krenete bez 10. Uspjeh u preduzetništvu ne dolazi preko noći, već je rezultat posvećenosti, istrajnosti i hrabrosti da se preuzme odgovornost za sopstvenu budućnost. Iako su izazovi prisutni, posebno u manjim sredinama, žene svojim radom i upornošću dokazuju da su podjednako sposobne da grade uspješne biznise. Kroz ovakve priče vidimo da preduzetništvo ženama ne donosi samo finansijsku nezavisnost, već i priliku da ostvare svoje ideje, doprinesu zajednici i inspirišu druge. Podrška, edukacija i međusobno povezivanje ključni su faktori koji mogu doprinijeti još većem broju uspješnih preduzetnica u budućnosti.